Bwana, kama kawaida tunaendelea kusisitiza, kama unahitaji kuprint jezi au t-shirt yoyote, basi tucheki sisi. Kama unavyoona hapa uzi wangu nimesha print tayari, umeshanipata vizuri. Lakini pia kama unataka kufungua biashara ya printing, tucheki sisi kwa sababu tuna mashine za printing. So umeona hiyo? Hii ya kijani. Sitaki maneno, lakini ile ya njano haiko sawa kabisa. Haiko sawa kabisa. Ila nzuri, yani kwa kusisitiza tu ni kwamba kama utapata hii ya kijani ndio itakuwa nzuri zaidi. Lakini ile ya njano kusema kweli haiko sawa kabisa. Sheria Ngoi anatakiwa sijui tumpigie simu. Lakini kama unataka kuprint jezi yako, umeona hiyo? Unataka kuprint t-shirt yoyote, it's fine. Na kama unataka kufanya biashara ya printing, nimekuambia hakikisha ni ya kijani. Ile ya njano achana nayo kabisa, itakupotezea muda. Sawa? Karibu sana Ubo Printing, asante.